kwathi makwehla amakhosi ezulu khona abantu abangena phansi abashona phansi laba ababizwa ngama-dolphin yilabo bantu abashona phansi emhlabathini abanye bangena emhlabathini abanye bangena emanzini bebaleka yibo labo bantu labo abaphethe amanzi uyabona ukuthi ukhona abangena kabi ukhona abanezipho zasemanzini bese yashona umuntu uyabona uyahamba yohlala emanzini lo muntu ahlala emanzini alindele ukuthi nimhlambulule nimphakamise ukuze nikwazi ukuthi niqhubeke nalesi sipho ayekade esenza noma okwakufanele ukuthi asenze ukabili noma abafile emanzini yilabo abantu okwathi makwehla amakhosi ezulu ezoqeda ngabantu la bangena emanzini ingakho ukuthi emanzini kunomndaba ngoba abantu ababekade besezantsi abantu ababekade bezalwa abafazi noma bazalwa yilo mama owehla uyise wakhuphuka angithi uyabona labo bantu labo babephila phansi babe ngamakhehla nezalukazi ingakho sinamandiki namandawe kuphi emanzini okusho ukuthi abangenanga kahle kuphi emanzini bangena bebaleka kuphi emanzini abanye ke bathi bahamba baye emanzini banezipho zamanzi bafike bafele khona imoya bingalandwa still kusewububi lokho bese kuba yilaba ke othola ukuthi wayephiwa isipho samanzi wasebenzisa noma engasebenzisanga washona sidinga ukuhlanjululwa oqala bese uyaqhubeka naso noma bese uyasiqala uyasebenzisa ngokugayidwa uye ubuhle lokho ngoba noma uqeda ukuyihlambulula ikulethela umcebo ikulethela ukukhanya ezintweni zakho wena ophila emhlabeni uyakutshena ke lokho ukuthi kunobuhle nani nobubi bakho manje labantu abathwebula abaganga emanzini babothwebula emanzini nenyoka yini abayithwebula emanzini abayithwebula emanzini yiyo lenhlanhla yasemanzini le moya ehlambulukileyo bafika wena umuntu wakini ayenesipho ungamnakile mawungamnakile kanjalo bese bona befika bemthatha laphana bamgeze mabeqeda ukumgeza bamthathe bawumvalele ekopini bawumvalele ekopini bemthembisa ukuthi ngalesikhathi bemkhipha lapha emanzini bazomsa kubo yena nje akabasebenzele leyo period of time bese bekwazi ukuthi benze bamdedela ha sebeyabona ukuthi ufaka imali lapha ufaka inhlanhla la abasamdedeli bamphakela manje sebeyemphoqa manje ukuthi ahlale athi isikhathi enanenkalele sona sengisiqedile ngidedeleni ngekhaya abasafuni bambambe ngekhubalo sebembambe ngekhubalo yiyo ke lento abayithwebula lapha emanzini ngoba wena mawusubonile ukuthi kwakukhona umuntu wakini wasemanzini obanjiwe la bantu bekhona noma ungazi ukuthi ubanjiwe kodwa uyaziwenza njani uthi mawuqeda ukumgeza akhululeke lapha abuyele emanzini ayokulinda khona usukela yomlanda wena yebo wena ususuka la endlini usuyahamba kwemanzini ngosiko lakho usuyamlanda ubuya na ubona buhleke basemanzini lo ubuhle nobubi hayi lento abayikhuluma abantu hayi lento abayikhuluma manje nalezi zinto abantu abathwala ngazo abaganga ngazo izilwane abayikhandayo bajike bayibeke futhi lapha emanzini bayibeke lapha emanzini ukuze zibusiswe yilobu umnyama bakuphi basemanzini ngoba vele isuke ziyimoya enjani engahlambulukile yebo kuyenzeka manje uthi wena yongena emanzini njengoba ngisho udibane nazo lezi zinto lezi no zifike ibuke esiziyabuka ayitho yasemanzini ijulile lento yasemanzini bafethu ijule kakhulu ukuthi abantu bayithatha ngoshukela bayithatha ngoshukela enye bengifuna ukuyibuza bavamise ukuthi abantu mawufuna inhlanhla yosetshenziswa emanzini ngesimo senhlanhla kufanele uthole amanzi ahambayo ukuze ukhuluma ngesiziko ukuthi kufanele wenzelwe umsebenzi esizibeni phela amanzi ahambayo ashaya inyama imoya emibi nakhona kuya ngokuthi enjani lemibi imoya emibi zichitho nazo zonke lezi zinto angazi amanzi ahamba ngoba phela amanzi ahambayo asusa lezi zinto ezikuvalela inhlanhla yakho noma ingcolisa inhlanhla yakho bese kuyavuleka ingakho ke ubezwa bethi amanzi ahambayo avula inhlanhla kodwa mawuzothola imimoya ejulileyo yasemanzini ngabe uzalo wembethe ngabe unenzuza ngabe unamakhosi omndawo noma unomndawo kufanele uyoshaya emanzini qala wethula imimoya uyihlambulula lokho uyithula
mawuyethula nje izohlala obala ukuthi mina ngazalwa ngembele ngazalwa ngiyiwena ngazalwa kanjani umndaba amanguni inzuza yini ngokuhlukana kwayo kuyenzeka futhi ube nayo yonke yebo angiyabona leyo nto leyo iyakutshela ukusobala ukuthi hayi ingane mina ngiphiwe lokho ngokuyoyihlambulula kuphi emanzini esizibeni yiso le ikhuluma ngayo yesizibeni ngoba le oyishoyo wena kungenzeka uyihlambulule empophomeni ya uyayithula le moya idiliza lobumnyama noma lezichitho lezilwane lemimoya engcolileyo iyayidiliza kuqala yikho ukuyethula uyakwazi ukuyethula ngamanzi kuphela ungashayelwa ngogobongo noma ukhamba kodwa mawusezibeni kufanele ushayele ukhamba ngoba isiziba simile asifani nempophomo yebo bese kuya ngokuthi ke uthiwe mawuphuma empophomeni wenzani kungenzeka uphume uhambe kungenzeka ukuthi uphume kuthiwa qala ushaya ukhamba futhi uyabona ukabili yebo kodwa amanzi angithi nawo amanzi ahambayo ufike ugezwe lapha bese usetshenziswa impande ubulawo obomvu nobulawo obumhlophe ukususa lezi ichitho zomzimba le manje engenzeka zisekhaya uma zisekhaya ihamba namakhehla lezo uzoyishanga ubulawo omnjani obomvu yebo ugeze nezangaze ezangcolayo ngobulawo omnjani obomvu ususondeza lokukhanya le manje ngobulawo omnjani obumhlophe angithi uyabona yebo kuyikuthi abantu laba abageza emanzini bafike bengabi nabo ubulawo obomvu nobumhlophe ngoba phela umuntu uma usuqeda ukumgeza emanzini ahambayo uyosusa ichitho nazo zonke lezi zinto ngendlela ozomgeza ngayo ngaleyo mpande ukumgeza ngayo mhlawumbe enhlambuluko usufike endlini umnika iwasho noma ubulawo obubomvu nobumhlophe ukuze kwazi phela ukuthi uhlambuluka bomzimba bese kuvela ukukhanya uyayibona azobamba lenhlanhla hayi ke angibazi ke laba beyigubhu ukuthi benza laba beyigubhu ke akwesibayeke kancane angibazi bona ukuthi benza njani siyobuye sibabone laba beyigubhu manje yazi mawukhuluma ngamakhosi ngoba lokukhuluma ngamakhosi uzothi fanele uthathe konke efika kimi ukuthi inkinga yalamakhosi njengoba anzima kanje njengoba ubona indlu esemakhaya yakhe njengoba ubona kuyizulu kanje yebo ufika manje kimi ukuthi vele wena makuthiwa unamakhosi noma uhlisa amakhosi wehlisa lamazulu lawa yebo wehlisa izulu manje leli zulu liyokwehla kanjani inkanye zizohlala ilanga lihlala kuphi uma wena uhuwe nje ungaba nobungozi obodwa ukuthi sesiyangena kule sihloko samakhosi kodwa ungaba nobungozi obodwa obungehlela phezulu komzimba wakho yazi lo ukuthi wena uvalekelwe yiyo yonke into uhlupheke ubonakala inhlanhla kuwe ngoba le nto yehle ngesisindo ubona ngisho ucrane mawubambe ilokhuzana icontainer kwakhona umuntu la ngaphansi yawa le container kwenzakala so manje wena uzoyimuke laphi ngoba phela izalukazi ifuna ukuhlala lokhuzana ingakho babona bezitabana izalukazi ifuna indawo manje seyifuna indawo ziyabanga ibanga namakhehla lapha phezulu kwakho seyifuna indawo manje nabantwana bafuna indawo ngoba uyambona lo muntu oyisitabani unobungane nobugogo kubili lento unobungane nobugogo kodwa manje umzimba wakhe isiqu sakhe ikhehla zonke manje lezi zinto saze lamaplanethi ahleli kuye manje asehle kuye ilanga inyanga zinkanyezi zihleli kuye manje zizolwa vele na kanjani emzimbeni wakhe nezangazi uzoyibona zithi zifuna indawo nabantwana ayi yini uyabona amakhehla angiyizwa nami yangifela ukuthi ayijulile lento le ijulile mngane yabona lento yamakhosi ijulile mngane futhi ayehla amazulu abela yebo ehlelaphi kuyiphi indawo yini kunomsindo niyabanga la ekhaya kini khona umuntu oyihambele yakhe inyanga oyale lamakhosi azokwenza uyabona mayengakubulalanga akuthathela yonke into uhlupheke ube wazi ukuthi unemoya namandla manje amakhosi afuna umfazi kahle kahle athi afuna umuzi wawo azolawula phelile angithi amakhosi azowembatha enze umathanda kuwo ungabikho umsindo ungabikho kubanga ungabikho umuntu oyongena kuyobe kwenziwa lento eshiwo yiwo phelile ayiqedile konke lapha ayisiqhubeke phelile